va sala va tsakile, hi ta va tlhatlhela va sala va lo nwi, hi ta va tlhatlhela va sala va tsakile, hi ta va tlhatlhela va sala va lo nwi, hi ta va tlhatlhela va sala va tsakile, Bibele hi ta va tlhatlhela va sala va yo hono, va ku lundulundu, va ku tse, va ku tse, va ku wa, va ku lohlolohlo, va ku wanga, sweswe ngenile xiphemu xi ka xi ku tlhatla Bibele. hi hlangana na mani madyambu lawa mfundhisi wa mina? Ni hlangana na mfundhisi Mashava MH, dokodela Xirinda va ku i muapostola. Mashava kusuka kwala Port South Worship Center, Gandlanani Full Gospel Church of God in Southern Africa, na Mninginisi Full Gospel Church of God in Southern Africa. A block 3. A block 3 ka Mninginisi. Ka Mninginisi, ka Mninginisiyo. Ku ninginisiwile sweswi. Ka Mninginiki. Va yingiserile sweswi. Va yingiserile ka Mninginiki. Ka Mninginika ko kule ku ko loko za ku ningini ku dzudzeka leswi nga laveki ku sala leswi lavekaka. Leswi nga laveki ku swa dzudzeka. Ku sala leswi lavekaka. Ku sala leswi lavekaka tena. Hayi i sweswo maapostolo wa mina ni kha ni ku ri eka siku lera namuntlha madyambu yo saseka. Nhlokomhaka ya hina eka ku yini maapostolo? Nhlokomhaka ya hina hi la ku ya vulavula hi ku xanisa. Ku xanisa. Ya ku xanisa kumbe rigombo. Ku xanisa kumbe rigombo. Ku hlupha. Ya to persecute. Persecute. Ya ma yivona persecution. Xilungu xa nandziha ku xanisa van'wanyana. Ku oppressa, ku tshikelela. Mi kuma ku munhu un'wana a nga ha titwi kahle. Ku nga va ku ri tirhweni kaya. Mi yi vuli kahle n'wina yeleyo. Yi kumeka kun'wana na kun'wanyani ene yi le ku karhateni ngopfu. Yi le ku karhateni byi Amakaya, amintirhweni, aswikolweni na le tikerekeni. Ku khongeriwaka Xikwembu. Nakona yi kona. Mi nyika munhu pulupita ku ni ta va kuma namuntlha. Se hi la ku a hi hlayeni ka buku leyiwani hi ta kota ku famba hansi ka yona. A hi hlayeni. Buku ya Vakorinto va vumbirhi chapter 11 verse 24 to 25. A ni nga yi hlayi hinkwayo yi helela. Vakorinto va vumbirhi. Chapter number 11 verse 24 na 25. 24 na 25. Mara ni nge hlayi yi helela ni ta yi tshika kwala xikarhi va ta yi hetisa vayingiseri. Yi ri eka buku ya Vakorinto va vumbirhi chapter 11 24 to 25 yi ri ndzi biwile katlhanu hi Vayuda ku ba kun'wana ni kun'wana ku ri hi mikhavi ya 39. Ndzi biwile kanharhu hi tinhonga. Ndzi khandliwa kan'we hi maribye. Se hi lava ku yi teka kusuka kwala. Va ta yi hetisa ya rhelela ya na le mahlweni le. Mara ho lava ku teka mhaka leyiwani muapostola Paulo a yi vula tanihi vumbhoni. A vula mhaka ya leswaku ndzi biwile katlhanu hi Vayuda. Ene Vayuda lava i Vayuda va ka vona. U biwa hi Vayuda va ka vona. Katlhanu. Se loko va n'wi ba Vayuda lava yi ri ku ba kun'wana ni kun'wanyani a ku ri ni mikhavi ya 39. Swi vula ku loko ku ri ku u biwu katlhanu a ri na mipfembeti ya 195 amirini wa yena. 195 wa mipfembeti. Ma yi twa mhaka leyi? Ene twanani mhaka yo chavisa dokodela. Va yi endlela mfundhisi mhaka leyi. Ku biwa mfundhisi. Se loko u nga ri mfundhisi se swa nyanya musi. Loko va za va ba mfundhisi hi ndlela leyi. A xanisiwa hi ndlela leyi. A swi helelangi kwalaho. Ndzi biwile kanharhu hi tinhonga. A hlangana na ntlawa wa vanhu va ku tinhonga. Madinhonga a biwa hi tinhonga a nga dyohangi nchumu. U biwe ko fika kanharhu hi tinhonga. A ka hlangana na mitlawa yi n'wi ba hi tinhonga. A tlhela ku ndzi khandliwe kan'we hi maribye. La xiyimo a xi tikini a ri a Antioch. Va n'wi khandla hi maribye loko va n'wi tshika va anakanya leswaku u file. A va hleketa ingaku ka ha ri hava munhu. Mara loko vazalwana va n'wi rhendela va endla xikhongelo
a pfuka na ndhawu wa Xikwembu vutomi byi ya mahlweni. Se swi n'wi fikisi kwihi swilo leswi na se ha ri kwalaho mapostola ni dyondza ku ri munhu loko a hanya evuton'wini a tshami a kha a rhenderiwa hi vazalwanakulobye. i xihundla lexi, i revelation leyi, i hlavutelo. A rhenderiwi swi vula ku mi vula yini dokodela kwalano? Munhu u fane a endla vuvekisi ka lava a nge le kusuhi na vona, hi ku hi vo va nga ta hatla vakreste hi vo va nga ta hatla va ku tsutsumela, hi vo va nga ta ku tsutsumela. That's why va ku rhandela u ta pfuka hi ku ani Bibele yi ri u kona munhu a faku a ri karhi a hanya a va sirharele handle. Se ku munhu a nga fi a ka a hanya a rhenderiwi hi van'wana. Va vo na n'wi rhendela vazalwana muapostola Paulo a pfuka vutomi byi ya mahlweni a tirhela Xikwembu. Se mara swilo leswi hinkwaswo hi yena a vulaka phela a ku ndzi biwile katlhanu hi tinhonga. U vula hi yexe a ku ndzi khandliwa kan'we hi maribye. Hi yena a vulaka a ku ndzi biwile katlhanu hi Vayuda. Hi yena a vulaka ku ba kun'wana ni kun'wanyana ku ri hi mikhavi ya 39. Hi yena a vulaka hi yexe. Se loko a rhelela ka 28 u vula mhaka ya leswaku leswi swi endla leswaku ni tshikeleriwa siku na siku. Swi leswi swi ni tshikelela siku na siku. Se ntshikelelo wa nghena seni loko a swi hleketa ku mhaka leyi ya ni tshikelela ene naswona ya ni karhata amoyeni. Ha ri kwala ka ntshikelelo loko munhu o za a tshikeleleka amoyeni. Swi vula yini? Loko a za a tshikeleleka amoyeni swi vula ku u le ku tikeriweni munhu loyi. Ene moya swi vula ku ri a nga ha nwa poison. Nkarhi wun'wana na wun'wana ani moya hi yena munhu phela. Se loko munhu a za a tshikelela, mi nga tshikelela nyama a hi problem, ma loko se swi za swi leswi swi tshikelela na moya wa munhu se mi la ku teka vutomi bya mina. Hi ku xanisa kona hi koxe xikongomelokulu i ku chaviseta ku munhu loyi a hanya chiwini. Naswona ku na makungu ya ku dlaya a xikarhi a ku xaniseni na ku vavisa swi kona a xikarhi. Se loko swi za swi xanisa moya a nga dya poison, a nga ti sunga, a nga ti chela xiporweni xitimela xi sile, a nga ti cukumeta ka mabridge lamakulukumba ya wela hansi kumbe a ti fleteni, kumbe a ti chela andzeni ka mati ya rivubyi ri tele kumbe lwandle ro damu kumbe la ku nga na tingwenya. Kwele ku nga na tingwenya ti n'wi dya hi ku moya wa yena wu tshikelelekile. Prophet a hi khenseni tikereke. Kereke yi le ku horiseni ka moya vanhu vo tala. Loko a ku nga ri kereke vo tala hi fanele hi nga ri na vona. Hi ku kun'wana loko a swi hleketa swilo leswi u hleketa tisemono leti a nga chumayeleliwa tona hi mfundhisi ivi ti sungula ku n'wi khongotela. Nkarhi wun'wana a chika ri henhla ka sinya. Maswona a kota ku pfuneka. Se swilo leswi swi n'wi tshikeleri ngopfu muapostola Paulo. Se hi yihi mhaka leyi hi tisaka eka vayingiseli? A hi sukeni ka mhaka ya ku xanisana. Ku nga va makaya, a swikolweni, a mintirhweni, a tikerekeni hi nga xanisana. Hi ku mhaka leyi a na mina ha xanisana na hi ku gwarhana kumbe ku sandana. Hi xivumbeko xa munhu ha xanisana. U bihi ngopfu, u lehi ngopfu, mi nga xi vona ku koma u komi ngopfu, mi nga na dihloko na dinhompfu nga ku ximbitana. Ma swi vona hi na va swimirhani leswitsongo ke nga ku vo dya va Xitsonga ku ingaku yo mita darata. Ma swi vona se swa tshikelela. Mi kuma ku wa sandiwa hi miri wa wena leswi u nga xiswona. U kuma ku a na ha ti amukeli, a na ha ti amukeli na loko ni ku ni famba na magoza a na ha ma hoxi kahle hi ku a ni ti amukeli mina hi nexe. Loko munhu o za a tsandzeka ku ti amukela evuton'wini vutomi bya yena se byi vavisekile. A hi languteni swilo leswi apostola mi kombe kahle ku ma sungula mi ri swi humelela hinkwako. Swi humelela hinkwako. A hi nga langutisa ku tindhawu leti swi humelaka ka tona. A xikolweni swa humelela, swi endliwa na hi mathicara. Va tshikelela n'wana wa xikolo va ku bofu leri a wu voni u bofu a ka metse ma ha ri kwalaho u bofu. Ni tsundzuka loko kulukumba un'wani loyi a tshike xikolo hi ku gwariwa hi mathicara. Ene mathicara vatswari ma vo loko va nghenele ka vona ene loko a ri laha xikolweni u lava ku cinca na xiyimo xa ka vona. Mara va n'wi gwara hi le ka vona. Va n'wi gwarile loyiwani wu vulaka loyi a za a tshika. Ivi hi loko kulukumba loyi
mfana loyi a tshika a famba a tirha Joni, loko a tirha Joni a fika a thoriwa ku driver thekisi. Loko a kha a driver thekisi a kha a veka mali a veka mali a ku swi ni tsandza yini ku fana na loyi a nga na yini a nga ni thola mina, a nga ni thola ivi a za a ya xava xikorokoro xa thekisi. A sungula hi xikorokoro lexi a tirha veka mali a tirha xifandleleni ku ri a nga pfa a koka swi ku yini sweswiyani se business ri ya a kota ku ya xava xikorokoro xa vumbirhi. Mara hi ku kombisa xitori u hetele a va munhu loyi a nga na mathekisi lawa a ma fika vo 70 70 a hunduka millionaire. miliyoni yolo a chingeriwa na hi mathicara exikolweni. Mathicara lawaya a va n'wi chingela a za a tshika xikolo va ya kombela donation loko va ri na mitirho exikolweni. Mativa Xikwembu, mata Xikwembu va ya ka yena va kombela donation na matimba. Wanuna loyi kuza a vula swilo leswiwani hi ku se u tlhele a fika la a nga ponisiwa a va mfundhisi. Lero mathicara a va chingele mfundhisi a tshika xikolo, a va chingeli mfundhisi a za a tshika xikolo, mabindu a tshika xikolo kasi vo n'wi pfuna ivi Xikwembu xi n'wi rholela. Wow. Se ma yi twa mhaka leyi va kombela yini donation aka yena hikuva na ntirho exikolweni. Se a hi byeleni vayingiseri va Mali FM ku munhu un'wana na un'wana u na nkoka. Loko ro xa ni kuma ni ri nexe xitantini ku ri hava munhu ni nga titwa njhani? Ni ku kumbeka malamulelo ku na vanhu ni ta ni kuma rinkini ku hana munhu na wun'we na movha ku yo paha ku hava munhu, ni nga titwa njhani loko ro xa ni kuma ku ri hava munhu? Ku komba ku munhu u na nkoka. U pfuka ka wena u tiolola ku u tiolola u la ku va makhelwani u kuma ku hava munhu, u kuma ku makhelwani a nga kona, u ya ka yima ka makhelwani wa hala u kuma ku hava munhu u na nkoka. Munhu u nga n'wi rhuketeli, u nga n'wi xanisi, u nga n'wi rhukani hi leswi a nga xiswona. Ene ku na mhaka yin'wana yi ri ku na la xifumi na xisiwana swi hlanganaka kona. Ku na la xifumi na swisiwana swi nga common kona. I ku hinkwavo vanhu lava va vumbiwile hi Hosi Xikwembu, va hlangana kwalaho. Se why ni fanele ni kholela xivumbiwa lexi nga vumbiwa hi Hosi Xikwembu? Phela loko ni sola xivumbiwa lexi nga vumbiwa hi Hosi Xikwembu ni rhuka na Xikwembu. Hi ku munhu u vumbiwe hi Xikwembu ene loko xi heta xi te u sasekile. A hi byeleni vayingiseri mapostola ku ri va nga pfuki va xanise makwerhu, va nga pfuki va xanise makwerhu. A hi byeleni vana va xikolo ku ri mi nga pfuki mi xanisaku u ta ya kombela ntirho wa ku tlilina ka yena mindzuku, kumbe a ya thola vana va yena khampanini, kumbe van'wana va ya va varhangeri va tikhampani. I swona yoloye a n'wi kholelaka swa endleka a pfuxa rixaka ra ka n'wina. Se munhu a nga byeli un'wana u bihini, a wu kahle, u endlisi ku yini. Munhu u vumbiwe hi Hosi Xikwembu, u na nkoka. Hi yona mhaka Paul ku ni biwi ngopfu, a ku ni biwi ngopfu, ni xanisiwa hi majuda ma ka hina. Va ni ba ni boha na hi tinhonga, ni khandliwa na hi maribye. Se a ku swilo leswiya hinkwaswo swa ni tshikelela amoyeni ene swa ni xanisa. Ni xaniseka masiku hinkwawo loko ni swi tsundzuka. Loko ni tsundzuka leswi, a ku loko ni tsundzuka mhaka leyi ya ni xanisa. Hi mhaka ya ku ni hleketa na vamakwerhu lava nge le tikerekeni ku swi vula ku na vo swi le ku va humeleleni leswi humelelaka mina. Se a hi langute eswikolweni hi tlhela hi languta hi tlhelo ra mathicara, hi langusana le tiyunivhesiti, xikolo na tikholeji. kambe hi tlhelo ra vana Se